Anya laki din! Si kapay lang ti makamu iti anak talakay. Sa di naman ti papanambakit. Iti ayan ni Nana Esther Apay ijay. Anya kalakit din aya lakay. Mapanak agpailot Saan pa yan na imbagan ti sakak ana isyot dita kanal idi Lunes? Itugot mo retala na tayo. Ay saanan? At datilanan ni Nana Esther ijay. Amang ano maibusmat piman. Nakitak nga rod, ado tilana na ijay. Anya lakit din aya. Nakababayin mo't ano makius-usar ka pa lang itilana. Kat libre piman ti serbisyo na. Alawanan, yawat mo nga rod day talana, tagrubwat akong. Agasam man day ta a koleksyon yaw, Nana Esther. Tulong dagiti may nagpailot itay. Ay, dakkel day ta na, Nana. Ayun medyo dakkel mo't piman ti inted da. At dapay natengken prutas. Un nga rod, mayat gayam ti agbalin amang ngilot Pagkwartaan mo't gayam. Ayun isumot ti pagbibiyagak. No kayat mo di kisayam ta natengken prutas nga inted da nakaw. Mga lakatap no at daramanan niyo. Day taman ti kayat ko, Nana. Di mo liplipatan mga lakalaang inton madamdama. Ilutan ka pa, tapno malpasan. Adda kami manan, Nana Esther. Sugrot kayo, Gina. Ala, agtugaw kayo. Agyamanak, Nana. Nasabat minimikay di tadalan itay. Nagpailot samot day chay. Nakong, imay nagpailot itay. Si Kangay, anyamot ti masapul mo. Ipailot ko manan ti ubing ko, Nana. Da kayo lang ngamin ti kaalaan nakat. Ay, sapay nakaturog pa'y laeng. Orayan ta makareng. Amangan no agsangit manan. Awan parikot iti day ta, Nana. Bala, agkapita pa'y. Sige lang, Nana. Nagkapiak ijay banay, sakbay nga imay kami. Ay kat agkapita manan ado ti kapik dito. Nangalami tinyawid mo natangken prutas bakit? Inted ni Nana Esther dagita lakay. Inted kano dagiti customer na. Na, apay nga nalampay laeng. Inted na nga rod. Imbes nga da abasto na, awanan at dinawat mo mag. Asino tinangibagakan ka dinawat ko dagita. As lakas jay mo ten Inted ni Nana Esther dagitaan niya. Ulitak manan, saan ko adinawat dagiti natangkan prutas ang makitkitam. Kusa nga inted na kunak tumag. Alawanan, inted na no inted na. Wan tasabali mo't at talaga ti dinawat kan inted. O ti anak tangay. Aday ti silid tayo, nakaturog pa lang. Na, apay mo't pinaturog mo. Saan to ang makaturog inton rabi Nangiduli na mitilana bakit? An-anom ayatila na lakay. Mapanak man matagpailot ka ni Nana Esther. Anya tinasakit kan kaya. Masakit nga ro ti bagbagik. Amumad, ado ti binunag ko anatang hindi kalman. Mala, mapan ka no mapan ka. Siguradum laang nga iti ay ni Nana Esther ti papanama. Anya kalakit din bakit? Sa dino kumangay ti daduma pa papanak. Anyat amok. Amangan no saan nga iti ayan ni Nana Esther amang ngilot ti papanam. Si kakit dimot bakit? Kaano aya anagulburaken ka? Alawanan. Agrubwat kakit din tapno di ka marabyan. Kita ang tilana, di ta drawer. Unay kan bakit? Oh, kasangsangpot mo lang ang napudot adagos ti ulom. Di mo nakita arimor ti anak taya. Bayam di tatagay ayam. Inserak mo't kit di ti gate.
nalubusam nga agay ayam ijirwar kat agar arbis. Agar arbis, aya? Ay, urayan bakit? Asikasum kumamot anay bag ti anak ta. Ala, sorry, basol ko. Kas makita mo't busy ak. Uray kasano pa ti kinabisim. At dalat ta kumamot oras mo para ti anak ta. Ala, wanan, basol kun kunak tumat. Ngala, mangipapudot ka nga roda ni ti pagdigos ti anak mo. Amangan no agsakit kit din. Nakayumot gayam ti lumabas, Mikay. Uwan na. Ay nag-cute mo't ta anak mo. Da kayo mo't nana. Maayayatan ti tao amang kitkita. Sa dino ngamin tinagapuan yaw. Di tala ang sentro nana. Sapay awan payong yaw. Nalipatan mi nga ron iti jeep ang nagluganan mi iti agsapa. Ay mabiit laang talaag ti payong ko. Bulodan nyo pa ilaang. Saanan nana? Asidag mo ti balay mi. Sigurado ka. Wan nana, dagiti agpailot kit di ati asikaswan nyo. Uy, nakabunbuntog kamot amang ilukat itigit si Abner. Pasensyakan bakit? Jak nga rod nang Di mo mangag ti sangit ti putot mo aya. aglut-luto ki di kusina. So pasensyakan. Awatam tayo ti bag ko. Apay ka naw, anyat sang sangitan ti anak ta. Ay, ka mo. Pinansin lang mo't ni Nana Esther itay. Amang ano maditirik na na. Dayta nga ron, sa balit yung parparik na kanyaklakan. Anya ay aday tagparparik na kin ka bakit? Amangan ko nak, no ginamutan mo tayo amang ngilot ti anak ta. Unay kan bakit? Ginamuda na dago sa'yo. Anyat amo tayo. Amangan no ti sikat amang ngilot ti lugar tayo kat manggagamod mo't lang. Awagan man ni Nanang lakay. Anyat masapol mo ka ni nanang. Saludsudam man no anya ti agas ti gamod ta na eh. Aggurigor matan ti anak ta. Ang mga no anya pa iti mapasamak kan kwa na. Anya? Ginamudan iti bakit amang ngilot ti anak ta. Sa baling amin ti panagkita na iti anak ta iti kalman alimabas kami iti paraangan nakat. Ipa-check up mo langan ti ubing. Saan man na gamod ti sang kaibagam? Nyalakit din ay ha. Saan asinsinan ti agas ti gamod anya? Day tatijak kayat kayat. Agbirok ka man ni ti pabasulam. Anya ginadamag ko, Mari Mikay. Masakit ka numit ti anak mo. Wan, ta ginamudan ti bakit amang ngilot mare. Na, asino bakit, Mare? Sino pa'y kumani, bakit ister ah? Amangan no naarbisan lang ti anak mo, iso ang nagsakit. Wano saan, amangan no epekto ti panawan, Mare. Saan mare? Talaga sa bali ti agparparik na kanya. Iso lang amin ti nakasarita mi ti dayjeng aldaw kat. Sa maysa, madlaw ko sa bali ti panagkita na iti anak ko mare. Narigat agpabasol no awan ebidensya, Mare. Ay, adakan ka no patyam ti ibagbaga. Sika no urayam mo't agamodan na dagiti anak mo. Choice mo dayta. Sika, ipa-check up mo kit dita anak mo, Mare. Saan aday ta agbiro ka iti sabali a pabasulam. Anyate ko na mitay, Gina, anak kaw. Nagamudan ka no ti anak ni Marimi kay tatang. Anya. Adaya mo ti manggagamot dito lugar tayaw. Ni Nana Esther ka no tatang. Kano agil ilot lang ti ammo ni Esther. Day tangarod tatang. Ti ko na ni Marimi kay. Nilaing Nana Esther ti nakasarita na iti dayjay nga aldaw. Kan sabali ka no ti panagkita na iti anak ni Mikay. No siya, awan mo ti makita ka maday ti dayta nga Esther. Uray siyak tatang. Kano iso ti pagpapailutan dagiti anak ko. Sipod nagsikugak. Kat may saak ka dagiti suki na.
Aging gaita, kat awan mo ti dakas anapasama kada kami iti anak ko. Aguray ka. Malagip ko kahit. Nakita nga gayay ayam ti anak dami kay iti paraangan da. Idi napalabas nga aldaw. Mararbisan. Ngam kaslawan mo't bibiyang ni nanang na. O, makita yo tatang. Amangan no day tamot tinagsakitan na. Nana, ginamudan nyo kanumot ti anak ni Mari Mikay. Anya, Isumot ti sang kaibaga ni Mari Mikay. Agsaksakit ngamin ti anak na ita, Nana. ginamudan mo't nga ibagbaga day ti atao. Sabali ka no ngamin ti panagkita yu iti anak na, Nana. Na, day talaang agilot ti amaw. Anya nga'y kumati amok nga aggamod. Jakmat ammo iti kumarik, Nana. Imbes nga ipa-check up na ti anak na, tanaarbisan gayam idi napalabas nga aldaw. Saan mo't? Taday tamangi marmarites amang gagamod kayo ti in-into na rin na. At dala kayat ko alawlawagan ken kami kay. Anya day tanana. Sa anak akas iti ibagbagam, sa anak amang gagamod. Apay nga rod nagsakit ti anak ko. No saan nyo aginamodan, apay nga rod akas jay tinapasamak. Idamag ko ket na arbisan ti anak mo. Ay, saan nga umanay ti arbis a pagsakitan na niya? Impa-check up mo ka din. Ay, saan nga ospital ti agas ti gamod, Nana? Inosente aknak kaong. Awan ti dakas ngar aramidek. Agilot laeng ti amok. Numay papan iti gamod aday ta. Awan amok dita. Agrason kayo pa'y lang amin. Nay, sa dino, di pangipanam iti anak ta. Sa dino kumapay. Mapan ko ipa-check up ah. Saan ang maagasan iti ospital ti tawa na gamod ko naktumat? Tangiwat mo ha. Awan dat mangag ko no di gamod. Gamod la akanayonan. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo ni Nana Esther aya. Apay nga pabasol mo matan ti mapaspasamak iti anak. Di mo makita? Di mo makita nga gurigor ti anak ta? Isu nga road ang maipa-check up. Anya kalakit din aya. Di mo samot ammo ang mabalin na kaswan na kanina na Esther iti kastang ibagbagam. Paninirang puri mo't pimanan day tabakit. Kumusta kayo, Nan Esther? Ay, agparikutak nga raw Gina nakaw. Manmanulaangan ti umay agpapailot kanya. Tais istoryaan ngamin ni Mari Mikay asaan laang nga agilot ti amuyo. Gapoy ti kasta nga istoryana. Awanon. Awanon ti pagbibiyagak. Anya nga tano agdemanda kayo, Nana? Abangan numabalik tadak laeng. Saan, Nana? Tulungan kayo. Ay, wun man nga rod nakaw. Tulungan naktanay. Siyak tinakakaasi iti kasta nga inaramid na. Siyak tinadadaal kadagiti kliyente. Mabuteng dan nga agpailaw, tamangan kanunugamudak mo't ida. Saan lang aday ta? Amangan nudang randak dagiti kalugaran tayaw, nupatyan dati ibagbaga na amang gagamuda. Anya to may bagasi ka, Gina. Kumusta ti anak mo, Mare? Anya kumaitakan ka. Kaya't ko amaamuan no anya timbaga ti doktor. Apay adi mo mutin sardengan ti mang padpadakas kini Nana Esther. Pabida ka man ngaminan. Manmanulaangan ti agpailot kan kwa na, Mare. Ay, saan ko naparikot day ta? Na, di ka mabutang ama ipabarangay? Anya ko matipagbut nga. Sika ti rumba nga agbutang. Ang mga no ti anak mo matan ti next target ti daya amang ngilot. Manggagamot. Anya,
niya. Makitang bakit? Mayatan tirik na ti anak ta. Para sa itamol lagay ang ti solusyon na. Kat nagado pa lang ibagbagam. Tama nga no nagbutang da di abakat. Iso abinawi na ti gamod. Naira na laang ang naimbagan ti anak ta, idi pinagtumar mo iti paracetamol. Naa, Amok nga may nan ti sekreto na. Mabutang day ta amay bulgar. ti bagam ket de. Naggurigor ti anak ta, tabi naibayam an arbisan. Sika ti nagkurang. Usama balin ka di ka agbirok iti pabasulam. Di ka lamas tiyan mo't iti bakit. Kasano no patyan nagiti kalugaran tayo iti istoryam. Ket dangranda na di abakat. Apay nga itakalaang anak kaw. Itay pa'y ngor-orayan na kati anak mau. Pasensya kayon tatang. Di magasak pa'y ngamin di ta barangay hall. Apay, sino tinaipabarangay? In-report ko kini Kapitan Ter Aramiden da di ami kay kini Nana Esther, tatang. Anya, Dakkel ti epekto ti inaramid na, tatang. Manmanulaangan ti agpailot kini Nana Esther. Kalpasan ti panang dadael ni Mikay. ay piman mait. Paninirang puray ti kastangar aramiden na. Di na mo't panunutay. Nga mga nung nakarkaro pa may sagmak di bakay ti kastangar aramiden na. Anya laki day. Nana Esther, Day, anya ter aramidem dito'y balay, Mikay. kayat ko kumati agkid daw iti pamakawan nyo, Nana. Sorry no pinabasol ka iti napasamak iti anak ko. Namin ano nga imbagaken ka, asa anak amang gagamod. Day talaang agilot ti paglaing ak. Kamanya ti inaramid mo. Inwarwaras mo amang gagamodak. Pasensya kayo kuman, Nana. Ammom ka day, manmanulaangan ti agpapailot kanyak ita. Saan laad ay ta? Sa balin ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak. Ammok ati adda iti panunot da. Manggagamudak ka talaga. Madanaganak, Mikay. Amangan nudang randak dagiti kalugaran tayo. Tinuulbod nga istoryam. Pagbababaw yakon tinaramid ko, Nana. Sapay la kumata mapakawan na. Mapakawan ka. Ngam no tinam na maam kat iatras ko ti demanda kontraken ka. Nagbidot ka. Mapakawan ka man. Sangwam lata ti bunga ti panang dadael mo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.